Inggih idedani sareng sami sadurung awit titiang matur lugrayang tidiang aturang pengastungkar melarapan anduk penganjali umat. Om Swastiastu. Idedani sareng sami ringgalai puniki titiang jaga ngaturang satu Bali sani mamurde bang ekelawi. Kocap wenten ide sang begawan sane kalintang luwih wicaksana ide mepara begawan ron. Ide sang begawan sayan kasumbung ring jagate santukan preside ngurukang ide sang pendawa miwah ide sang korawa retat kale melajahin inde pepanahan utawi danur dare makasami nike sane ngawinang ide sang penawa sekadi ide sang Yudhistira wikan ring kawintenan sukseman agama ide sang Bima wikan ring kawintenan senjata gade ide sang Arjuna wikan ring aji pepanahan ide sang Sahadewa wikan ring kawintenan kasuksemaning pedang miwah ide sang Nakula wikan ring kawintenan keris. Namakan ritar kala ide sang Pandawa miwah ide sang Korawa melajah ring Astinapura saget wenten anak alit rauh jumujo gering ide sang Begawan rono iri keraris ide sang Begawan ngandike udah cenengnya ni dewa ne tangkil kapinang bapa dini apa tujuan ni dewa ne tangkil kapinang bapa sapunika ide sang Begawan matur aris anake alit punika inggih ratu sang Begawan titiang waste bang ekelawi saking uang seni sade tetujuan titiang mriki nenten joenten dios nunas aja ring danggur sareng ring ide sang Pandawa kelawan Korawa iri kiring Hastinapura. Aduh cening sang bang ekelawi mau tamu pesan tetujuan di dewan nanging kene nyen cening sing preside bapa ngicene pelajahan kapinang cening mapan sisian bapane tua ide sang Pandawa kelawan ide sang Korawa ane jani kemo cening mulih wawasa punika ide sang Begawan mulai beraris anake alit puniki mereka joka tengah ngalas sesampune ngantos ring tengah ngalas iri keraris bang ekelawi puniki mekarya gua sani gede sesampune pragat wan ipune iri ke ngerarah kayu nek punika kepinekayang ide Begawan rono sesampune puput patung punika sane merupa ide Begawan rono kagenang ring dhuwur batune sabilang ide sang bang ekelawi jaga mauruk mepanahan ngastawa dumun ide ring togoge punika bakti ring guru sapunika raina wengi sabilang ide sang bang ekelawi jaga mauruk mepanahan ngastawa dumun ide Begawan rono melarapan patunge punika kasuwen-suwen pascat ide sang bang ekelawi ngaji pepanahan apisanan presida adase panahe punika kapentangan sapunika kepascatan ide sang bang ekelawi cerita yang mangkin ide sang Pandawa kelawan ide sang Korawa sampun puput melajar ring ide yang guru Begawan rono iri keraris kani kayang ide sang Pandawa kelawan sang Korawa
Meboros ke alase sregep saha senjata nidane soang-soang tur maning makte cicing pada masiki iri harus melaib cicingi ka tengah alase ngongkong mecakal sesampune ngantos ring tengah alase kepanggih bang-bang ekalawi ritat kala melajah mepanahan iri ke cicinge ngongkong nyakal bang-bang ekalawi Tuhan yang asap ini ke erang bang-bang ekalawi raris ngambil panah melarapan saking guane suaran cicinge punika kepanah anduk bang-bang ekalawi melarapan makasami bungut cicinge punika kena panah pacrecet pesu getih melaip makin jumujo gering sang pendawu sesampune ngantos ring arapan sang pendawu Korawa utamanipun sang Arjuna jeg mati cicinge punika irike sang pendawu miwah Korawa utamanipun sang Arjuna nutudang getih punika sesampune ngantos ring tengahing alas kepanggih sampun wenten jatme risedak mapu panahan ketakine nanto ide sang Arjuna uduh jero sire sane manah cicing tiange puniki iri keras bambang kelawiya ngani kayang uduh dewa titiang subuhane manah cicing idewane mapan cicing idewane nyakal titiang ritat kala titiang mauruk mepanahan iri kerari sang Arjuna malih metakan ining sapunika sapesira parab jerone dados purun ngematiang cicing tiangi sapunika ide sang Arjuna uduh dewa-dewa tiang madan bang-bang kelawi mapan ya nyakal titiang ten mereret panah titiang cicing dewan tur maning dewa sira parab jerone niki titiang wantah sang Arjuna saking Pandawa wawasa punika ide sang Arjuna mulai bangkin ide sang Arjuna ngeruruh ide Begawan Rono sarang ide sang Pandawa sanelianan miwah sang Korawa sesampune wenten ring arepan ide Begawan Rono irike sang Arjuna matur inggih ratu Prana Begawan Rono dados ni ratu mogbo greng dewek titiangi iratu ngeni kayang titiang sisya ane pine utama ane paling duga tiang mepanahan nanging wenten sisyan ratu Prana iri kering tengahing alas dugaan ring dewek titiangi iri ke raris ide Pranda utawi ide Begawan Rono ngani kayang udah cening sang Arjuna di kapan bapa bani mogbog kapinangi dewa nak mulai dewa sisyane pine utama paling dua ge aji pepanahan yang cening yan saja buka pengenikan dewa ni jalan jani alih kalase iri kerar ide Begawan Rono memargi mereka kalase katehang ban ide sang Pancepenawa miwah ide sang Korawa kairingan ngantuk ide sang Arjuna memargi mereka ke tengahing alas sesapre ngatos ring tengahing alas kepanggih raris sang bang-bang ekalawi irike ide sang Arjuna matur ratu Pranda niki sampun sang bang-bang ekalawi sisyan iratu nesane pascat pisan ring aji pepanahan wawasa punika rao raris sang bang-bang kelawi inggih ratu Begawan Rono titiang sampun sisyani ratu ni sapunika bang-bang kelawi raris Begawan Rono ngani ke udah cening bang-bang kelawi kengken carani dewane dadi bani dewa ngorang anake buka gelah guru ni dewane sapunika ide Begawan Rono inggih ratu Begawan Rono
ampura yang titiang wantah sisian ratu sang begawan. Tapi mawinana sapunika raina wengi titiang iriki ritat kala jaga mauruk mapepanahan. Titiang ngas titibah ngas tahu anake buka ratu peranda ratu begawan rono melarapan antuk patung puniki pinekayang titiang anggani ratune astiti bakti susru sebakti tekenang guru santukan kani kayang kapo pinarik senirayan tanduh guru susruse asih ikang sarwa dewata desang guru susuran ni kemawinan titiang nunas pengebakten ratu sang guru mang demapai cewar nugrah ring dewek titiange iri ko ngani keraris ide begawan drono udah dewa sang ekolawiye yan saja nyen bakti ni dewane kapinang dang guru buka keto patut dewa ngaturang daksina kapinang guru iri ke bambang ekolawiye matur ingi ratu peranda ining yukti asa punika napi nak sane presiden jaga aturang titiang ring dang guru pina kedaksina cening doine kenawan ceningi patut aturang kapinang guru yan mula idewa susrus te kapinang guru iri keraris bang kalawi ngenyuhang inan limane raris ratu begawan rono ngambil senjata kapegate ninan limane udah cening sang kalawi ne suba daksinan ceningi kapining bapak raris katues ngantos pegat inan limane punika kagenahang ring ide sang Arjuna ngawit punika idang sang Arjuna ngangsan pascat ring aji pepanahan ngawit punika talar sang Arjuna kawastanin si Dimpil inggih ide dani sareng sami sapunika pemargen cerita bang ekalawiye ngedamang titiang sukseman satwane puniki yan iraga sampun seleg melajah sinah jaga pradnyan kaping kalih yan iraga ngambil pekaryan utawi melajah pini ajang patut ngastawa ring ide sang yang widi mangde kaicen kerahayuan sekala miwah niskala inggih ide dani sarang sami wantah sapunika satu bali sani mamurde bang ekalawiye prasida aturang titiang yen wenten kirang langkung atut titiang nunas gengerene pengampura puputang titiang anduk para mesanti om santi om